U Sunčanoj Reci kod Loznice dodeljuje se priznanje Ličnost za ponos, osobi koja je svojim društvenim, kulturnim ili humanitarnim radom doprinela ugledu tog grada. Slavica Đinović je sa nama. Slavice, dobar dan. Ko je dobitnik ovogodišnjeg priznanja i ko je Ličnost za ponos Loznice? Dobar dan, Olja, gledaocima i tebi. Odlukom višečlane komisije priznanje Ličnost za ponos Loznice ove godine pripala je našem istaknutom kompozitoru Milutinu Popoviću Zaharu. Popović je rođen u Krupnju, ali je školu završio ovde u Loznici i uvek je sa ponosom tokom svoje dugogodišnje karijere isticao odakle su mu koreni i to je upravo bio jedan od razloga zbog kojeg je on nosilac ovog priznanja među više od 50 kandidata. Više u priči koja sledi. Među brojnim nagradama koje je dobio kao kompozitor velikih hitova narodne muzike, ali i rodoljubivih pesama Jugoslavije, Milutin Popović Zahar ističe da mu priznanje grada u kojem je odrastao znači najviše. Nema slađe ništa nego kad ti rodni kraj daje određeno priznanje, onda čovjek zna zbog čega je voleo svoje vršnjake, zbog čega i dalje voli svoj kraj i kraj se na kraju ljubav se ljubavlju vraća, tako da sam ja zaista presrećan, kao da sam dobio Nobelovu nagradu. Eto tako. Nagrada ima i memorijalni karakter u znak sećanja na preminulu profesorku, preduzetnicu i humanitarnu radnicu. Vrednosti koje se trudimo da promovišemo ovom nagradom Ličnost Loznice za ponos Dobrinka Biba Mirković su humanost, društveno angažovanje i obrazovanje. Među više od 50 kandidata bili su i istoričari, umetnici, sportisti, književnici, lekari. Dobitnici priznanja tokom prethodnih godina su bokserski šampion Milana Ćimović, ultramaratonac Aleksandar Kikanović, profesorica biologije Slobodanka Milanović, a nagrada je posthumno dodeljena i novinarki Zorici Višnjić. To je bio osnovni motiv, eto tako da se setimo nekih ljudi koji su dobri, koji su značajni iz bilo koje sfere života. To može biti čistač ulica, može biti neki doktor, sportista, to se do sada i dogodilo. Ovo je sada 6. izbor, prvi dobitnik je bio gospodin Svetislav Božić, ponos naš Lozničana, akademik, jedini akademik iz Loznice. Jedini uslov za kandidate je da su ostavili veliki trag i dali doprinos svojoj zemlji i rodu, a istovremeno na najbolji način promovisali Loznicu, Jadar i Vukov zavičaj. A pravo da ih predlože imali su svi građani Loznice. Osim mnogobrojnih pesama narodne muzike koje je komponovao, Milutin Popović je takođe komponovao i nekoliko dela klasične muzike, a pored ovog priznanja koje je dobio u Loznici, drugo po značaju, kaže mu, je ono kada je imao priliku da sa Balšoj teatrom otvori olimpijadu u Rusiji. Olja.